Bizim повестный участок birleşecek sizin kişilerine, mine anda Gabraşit Galioğullar mı? Hem Sabdiye Filgiz arkadaşlar. Mine teslim edilenlerse biz buna kürmeçe kaldık. Bizim sizin tugantı yaşaması küpten işlep ile indi. Gabraşit Galioğullar mı? Kaçalar bugün офицер, вертолет, училищный, я просто перепутал, говорил, поправите. Значит, ему 3 января было 80 лет. Мы, вот как я пришел в Тугантыр, мы утвердили положение о наградах общества Тугантель. Мы вручаем почетную грамоту, благодарственное письмо. Благодарность у нас предлагается 10 тысяч рублей, а почетная грамота 25 тысяч рублей. Чтобы поддержать не только моральные словесные, но и материальные. Поэтому я вам сразу скажу, я пошел на нарушение. У нас в Совете Тугантель не было по этому вопросу. Пусть меня исключат, пусть меня накажут, пусть меня переизберут, если что. Но я принял решение, как президент общества Тугантель, вручить Гавриловыга почетную грамоту общества Тугантель, книгу Ментимира Шариповича, о Ментимире Шариповиче, беседы с Ментимиром Шаримиевым, и вот этот самый конверт 25 тысяч рублей. С вашего разрешения. Пожмите руку. Руку пожмите. Şunu şahıslarımız unlap, izlep bulsa, belki siz de gerekmez. Belki gerekmez. Andık işlerine izleye gerek, tavırga gerek, uyatırga gerek, uyuştırga gerek, birleştirga gerek. Andısın niçin işlerine sizden başka. Selamünaleyküm. Mulla çıktı ve söyleyeyim korkmağız. Biraz kıstarak. Mene bu babay turunda ama 80 güne sizin 2000 yılda kelgende bir kimde de bilmegende mene bir fikirdaşım bütün yerek dilerimni ortaklar şimdi ben onu bir kere tamamladım. Çünkü biz din, millet birge, ayırgısız düşünce o. Şuna göre mene işini başlaganda da bir yaxşı fikirleri bilen ağır şehirde söyledi mene Nova Kuyruğu'nda problemler bik köp. Halkın taktırga bik ağırlık bilen barı mene şu neçe yıllar içinde 90'lı yıldan bildi. Bilap tarafı tuğanlar. Şimdi neçeme izlegen balanı, türlü yaştaki bendelege biraz Tatar tilin, ezgin olsa Arap harfin, Kur'an'a kirtti. Mene şuşunda işler al bardı, ağırlık bilen. Bir kişiler ekrin kileler, uyanık kına kiler. Bir 70 yıl yıkladık, el uyanık kına kileriz. Şuna göre Allah'ın rahmeti olsun, tarında isenlik sağlık versin. Kudayım. Şimdi de bundağı meseleler de, bir zor meseleler de köterildi. Elbette. Bizning işler tuğunda maqtanırga tugil. Maqtangan işler indi köp maqtandık, köp söyledik, köp işler işledik deyip. Neyse işlerge kileşekte de bir nese var. Mene şu mesele. Nişik sizirdaşıyız birge. Din yaşaması, milli yaşama bir de ayırgısız. Bizim bitnilerle. Mene bizde de elbette siyizdimanda yığılışma bulur. Bizim var, elke bizde dine nazaratımız. Müftimiz var. Şuna göre şu müfti yanında birleşip anı tınlıyorlar, onun yanında kalgan milli nilerimiz, liderler birge bulsa, kalgan inşallah kütülmegen şatlık, kütülmegen mine hürmet etu, rahmet olsun hemmegizge birek de indi mine şuşu İlyas Umeruşka, Çınay Umer var. Mine anın turunda küpten yazganların anın turunda bir çınap da indi. Mine bu Tatarca etse, Tatarca maturaydı. Rusça etse, Rusça büknüğaydı. Hatta ben anın bilen soğlanam, yaş kişi şu kadarların derdi. Nindigine elimden bizden başka işleri de var. Anın nişek şu ülgüle, mine şu anın şu kadar enerjisi küp küresin. Bütün dersege jite, bütün kişiye. Hatta mina kadar mine şu düştü. Minin hürmet ettiği anı kötülmegen de indi. Hatta bizden sözlerinde de o kadarla anday sözler işitken bulmadı. Bu indi min azma küp 23 yıl elbette Tuğantel reisi bulmuşluyum. Yamalar yok, yaşlar yok.
татар теле һәм гарәп графикасын өйрәтән балаларга шунысы кызык. Татарлар азрак йөриләр, немецлар, руслар минем мәктәпкә күбрәк йөриләр. Башка ни өчен? Араб теле. Менә шуны кызыксынып, произношение, әйтелешү, шул өйрәнергә тырышалар, менә шунысы кызык. Үзебезнең татарлар, инде татар телен күпме тырышсак та, инде безнең сезонда күтәреп булмый. Инде моңа кадәр тырышып карадык. Сездә рәхмәт яусым. Менә бу яктылык чынлап та инде бу бүтән өлкәгә яктылык. Өлкәгә генә түгел, бүтән безнең Россиягә, инде Татарстаннан башка җирдә дә менә шулай. Аны сайтасым килә, бердәмлек тоже безнең бик көчле. Инде аның мөхәррире дә, баш мөхәррире дә, алхамдулилlah шөкер, менә аңа да саулык сәламәтлек бирсен. Һәм дә минем якташым бит ул, Дашкина, мактыйм, менә хәзер дә алхамдулилlah шөкер әле килгән, утыра, сөйләмәсә дә тыңлый, һәммәсе менә шул авырудан соң да, инде картаябыз бит. Һәммәбез ни эшләсен. Күп сүзнең сөйләнүе вакытыгызны мин жәллим вакытыгызны исраф итмәскә тырышам. Шуның өчен рәхмәт яусын, сыйладыгыз. Һәм шулай кылганда сөйләгәннәр. Бик зур рәхмәт сезгә.